Kaseng jong ki samla pule kaseng Khasi Students Union the North Khasi Hills District Unit lengba jong ka Education Cell nang nek District Unit kum ka jingna kan tiu ya ki kampule puthi jong ki samla pule ke nek thany manta ka sing ki lala ban sedang ya ka jing pun urlong jong ka jing angnut jong ka seng ban kan tiu ya ki samla pule bakinang la ban jam sa shiki weipat ki kerdan pule jong ka nek juk thamai ki bamanta ka bagi samla pule ki bala pendep ya kelas 12 bat ki badang up ya ki result ki badang angnut ban beteng ya ki jing pule bat ban rung shiki weipat ki kerdan pule bat ki badan kam banile ya ka Common University Entrance Test undergraduate lane ka CUET UG lala ban sedang mentang sengi kumban syukudeu khendiat baya kene ka free CUET UG coaching la penlong ha ka jingi trilang bat ka Elyon Institute Nongpoh kum ka jing sedang ye kene ki jing ai jing hikai lawan ban sakhi da ki nongilam jong ka seng na North Khasi Hills District Unit ki ba kenthop ya usamla federal kharkamni ubriu president usamla James Hitler maupnyang ubriu secretary usamla banjob maring ubriu education secretary ikong Stephanie M Nongbri ibri skill development program officer ke Bhoi district Reverend PS Demong ubishim yak banta kum nong hikai usamla sain kupar sengkli ubriu director jong ka Elyon Institute kenthop de ya kiwe kino ilam jong ka seng KSU nanta ki staff jong ka Elyon Institute bat ki samla pule ki badang wan ban penrung kerteng nyilade ban sya hikai ha ki jing ai ji hikai ye ki nong sya khot sngewbha ba jingkran kilong ba ke jingsim jong ke seng KSU da kene ke sinjam kade ke badon kam e na ke benta ki samla pule bakin nang la ban Ryngkat ke jingnang jingtip ban rung sya ki kerdan pule ki bakham shalor kum balong lang ki we ki samla pule na ki we ki jala jong kari bad habakran halor ke jingthrang jong ki samla banon sya hikai hangne kilong ba watla ke jihikai na ke benta ki samla pule kalong ke ba omdon kam ban siu AA rom Hendra ki samla pule ki de ban kenmau ba ki ba penlong ye kene ki jing ai jing hikai e ki don ye ki jingkit kli ki babon bat ki jinglut jingsep ki babon kumta ki lakan tu ye ki samla ba ki de ban shimkhya bat ban wan tikna ka balong om ga jing mentoi jong ka seng KSU lane ka Elyon Institute hendra ki de ki jing mentoi jong ka lawei jong ki samla pule ki bawan sya hikai akadi kau juk ka pamenta boro kalong very competitive fa kamlo healthy issue ka competition ka jungi ang scam boro yo ikili long le atam ya kai PSC ndap to ya neka ki exam ki baru shakmat fair rekni ka jumut jungi ki su bonora e Common University Entrance Test jong P ki undergraduate belum bangin ai jumut nama ngiyo i hat next step ki bale bon ki kun samla ule jungi apa kiyo ya ki jaka li to exam ki bon shu asam tamale sha asam ru si phun ye ki no yang PSU Shillong te sebab nimyo eka cakap begini thok ko district la jong nane ko jala la jong ini mentai yang thok shu asam ni habis sa pa shibet te kata ko we galong mo hi pa kam dalong healthy mami teng iting tamun hian sha asam ni thok ta ko we exam ru te ka ba ka bangamut ne menta kalong ba teng ka por ka juk menta ki yong ipi ki don kam long YS IPS IFS relan ni bet ka kum ka juk Bhoi kali ka kerdan ko heta mo po district khamtam lagi crash mong tulok te kam he issue mo la giwe ki officer re file MBA ru Shillong charter content ru tulok kam he ban ya OBC ru ma bali mo yata bun ki por jungi ki lale ban atemi ki competitive exam ki prepare re lagi pe po district jungi na dunash bun ma ikini ki officer ba pile kinunu ki exam ru wan ne la ma sengkam senjam na jong ban nalong ipi kum ka jingai ngo ma ublei rai ni por pasdang ni institute wa kmau di samla sign I dalam berkikpa I khot man Jingplie ka institute na kham poi khat ba kan institute kan poi hat kan ne ban sakri ya je bare bujungi regulation sign a Jingplie lang jo phi ka institute na so ba kan ne gadi tam sedang je haba kan ru ya ka po ang imes bene shoman put ani tu ipi ngarong KSU na do class 12 apa na pendek ya kelas 12 cuma na khat nong ke ban pendek kau alin lobby na pendek ya lobby tapi lihat you sakai ba pendek malom panganalong utau nong ilam tu samla pule na try jenang start na kami na pendek na ke area marketing bakai ga jimbot pamayo ang tu na pek osne madrash po iyo ya ka center for exam ni po sentiments ayu ki samla pule ki ba khamre tai yang di thok ini exam bat ki bakham he laisha kata jongaru ki badon bubasan po samsan rupusnem kili pendek ya masa bajuki Haka jim jugi nimdai bangkin po yano
Ban ngomong ru bapin pe ya ki kena samla pule dang red karta ki bapin ong ya ki ban mo pin stock ya ki pin pe ya ki de wei karakom namar teng teng ki don ki ba yo ya ka jingyo na khai ngasem ki la ban pendep kum ka por bobian re don ru ki ba shem ha ka je ti ka jipule ka ki shem ka jinge aba ki ma shi ban pendep ba hadin ba ki so ba ki la ban pendep ba ki le ka kapta san ko postet kata dengan jumut jangan, but next camp yang kini kepor kebab video, hoi kadai kebab kamdan kanon wajib siu, dan dengan orang ini harus cium jungi, nothing is for free. Kai kebab film kamu upload, baik untuk competitive exam, ikle internet boleh jungi nak buat embus. Dari mata kumpul i kong mana ki court NCRT, mata ki Jingplie jungi kalau ada nak buat jong ke CBSE mengisap, dari itu ngimle, ngimyo atau kalau Rikai kalat kebangi penungkam ya jerut bisa jungi, nanti ki alumuri, nanti ki singgara, nanti chana, nanti ki kot penungkam, nanti ki kot khubor basan kan, hoi pinamla mani orang pilak bermuat, le ki poster address ki Hindu Times ki taita berkhoi, namar dapidon hapo kamera jupi, ya kini ki kot keberan jumut, kanong kaban yarap ay pi bakil le tho ay ki exam bakher, nanti lada piong bangan pule mentasgi ngali tho lasai, supas salit. Kecil mentah kan pinamlash. Haka ba ngisham bat ngiui. Kei kecingnya dengan samla kecingi kimtip ya kita ki exam pattern. Kumno ban tho ke exam. Kumno ban ki judge kili ki belak penwan. Nama haba pila tek ke CET ki don sak kumpong i alapon babu mene warna IJK pi bayong ba kendora la jong subject. Wadi PG ru kendora la jong subject. Kamtam ni pi UG le kalong thamai kade kesin man ko man taw snam te kalong ba thamai haboro kilian te gikerman lomba kane ka jingyo e kane kalat hakaba mapi ki samla pule hadin mapila man pas gikerman mapin pas bhai ka exam jong class 12 ke SSC ba hakade preng ke jing pengkre kata hi jing pengkre kalong ba pihak ban pengkre bhan ala de kane ka jingai free coaching CUT UG kalau pandai kumno pengilat di TAP, lalu ban peneliti nak kalian jong keneka institut YP, apa kumno pina ban fees kita ki jinge kumno kita ki jingkili ki belak banwan, lalu kumno kita jat jingkili ki belak banwan, kita belak pandai berlong ke jingaram, but kumbangal orang YP, hakisnam ki belak ada kalau don ke CUT nafta ki postgraduate, but ngiru kumlai tu ibabu mene, siapang kumno katakan kanen exam hapren ke JLT jom kena samla pule ni teng hakabangi pat yok mat kumno ban tho la ne kumno batin khu ya kita gijat jingkili ne kijinge ke jingi ni nompat pepan are hapren kita kijinge ke bangiat haki kum ki samla pule kidon ki por bangi fil namar kilong batmai ni hare kim depat berlong kijing pendulat yang ni namar kine kiju ki exam pattern kiba pila banyo kene ka CUT free coaching lomba kene ka por lomba kene ka institute ba preng kesan PSU kemudian kicu jingkili pila panikun kita ki exam UPSC pila panikun kita ki exam IBPS ki SSC ba kita ki exam ki banking ba per kini kicu kila perwan kumno ban atem ya ki jingkili ba kumno pinyolat namar kumasyong hajing lokasi jingi lagi mat sisin ngimpat tip kita jingi lagi ngimpat mat ngimtip Langi lalet kemudian kita tiba di balik kata kelem persang kemudian jumbreu kalau melak banlong di kita gitu kadang kisah sisa agak ba email pa jonga jumpi tristom kimak gijing hari kerman haba mapi pat kilak menkersan pi pidai melek ba gijing pulih jumpi ba pilak ban kiu sakmat bat sapran pilak ban yakun ne kena ka CUT next pilak ban yakun ka CUT PG jadi kilak ban kiju jing kili kuno berkuman jing kili hari kedai VP untuk kerap ha kumbala ong sakmat pihak lengkap tristom lengkap manai kapor ke jumpi kumnon bate kapor ke jumpi namar babun nak kalian jumpi samla pulih ke jungi mentah kalong bagampun ngipun tanggapan ngikuak yang kata ke iban komplain ngimdon ke jing tristom ni komplain ba oh namar ba ubal bu jungi umlek ba utawi onot kita tang ki komplain ki balong tang ban bam kapor ke jungi hari ailat pi
Jalek ban ailat ke por ke jungpi. Ya kan bor jabim ke jungpi ban perkat de babha. Ban tei thmai ban le bha akan chim ke jungpi. Namar kam de ki por larangi phai ki por ki mamswa. Aga por thok matrik. Hakisnam ki ba kham phaswa manswa. Kila ban thok aga por bagi thok matrik jungi. Ni thok ru subjek bat bor ru subjek ni hapas. Phil ke wei la phian. Temen tapat kejayu ki matrik. Nalor bala thok la ladan ru subjek thok da thoi bro ki subjek da phil a subjek ba phil si subjek dan pas kata ru nang ya komplain ni da ong balai namar ba ke palat ke jingkhen ke palat ke sayang hari ni de ban bu ka thong hala de hapeng kita jingyo e kala badan ba peni kalat telti an wara ka jingsuk dan kam shu ban trestom kum kan ka por munta na kalian ke Elyon ba ke su ke jingmut ke jingkwa jingimla ba itu ip hari mapi harangkat ke jingkermen ke jungi bagi ni orang ke bahatam namta jupi ki samla pule kadai kata Haka ba onda pilada pilapas pai kene ka CUTG pila bande ke college ki bapha la bande sabar ka jala ke jungi ru tai ba ka Elyon ba ke KSU minum itu ip hanre le phama pi pendat phai pi ke jungpule jingkermen pat haka ke singi pila apa ai ke bahatam nam ta kadong ke thang ke jungpi ka imlang ke salang ke jungpi bat ya kari ucap berlebi berkoi bat ngi iru hakine kisi bamta nam syeptio danglat ya kata ke result jong ke UPSC ngi kine baro ngi kamde bangin berat ya no ban keno kine baro kamde bangin keno ya kata yu master A master B ne kata government na kayu kamde hari ngi ba ke ba ngi kalong ba hakapor idon kam naling lasem ba unju hangi bagi minan banle ka babha kamta mujung pule ke jungi namar milayo than he kasuk kata ke jingsuk ka perlo ini don kam mobile la ai ni dal ai mobile la kwa ka tablet kitu kita ke babam ke por ke jungi bat kadon ke jingtho ka boong yakta ya lade ba ngasimru ba haba ngapeni nuksai pi kapelong pat bangin pepang bangin lebha larang perkat ya ka bapha ta kidon bong ba ana kibru hapo Shillong kim Jingplie jingmut ya kita ki UPSC kim Jingplie jingmut ya kita ki exam jong ki central government kata ka de sisha hoi ngidu jingkermen bani kun ya UPSC pe ba hari to sim yipi ki samla persang ban atem ya kini ki exam jong ka central government ro kumke ba ka staff selection commission nanta ka IBPS ka RRP kini ki exam kini hi lara hapo pe khalia jungi ni ong ni rekam kita ikam sarkar jong ka state government hari hapo central government ki badan hapo jala me khalia jungi mangi ngimnut bantur namar ngimtre ka kun exam ikermen namba kini ki ke jing tmu jong ke siu ba ke Elyon harakat jing donlan kino kai ki bi jungi ki banai jing kai pi ba ke ba pio kumno kita ki exam pattern ki ba phila bane phun pat kin long na tin le TAP ba fin pe phang kham ta ma ke juk ke jingale ba ke juk ba bele competition ba ki bru mana paro ikermen ba long ba siso tu gesni ini ka juk ka bamantala dan kili kikwa banle ayun dala dap 12 tu pun kan only BA dah bila ada BA kikwa BA ne kita kan gelong bachelor's degree dah bila ada kata kikwa banle ayun dah kata ke dong dah kata ngile MA dah akut MA dah MA kikwa banle ayun dah akut no untuk show te kata ke dik ke ba skosi kin pe pe ko ba tan dai let's say dah bila shong mentang ne bila yo I ban dah pi la yo ban shong ya ke coaching let's say bila de pe ne ka entrance exam ko jong pi bila yo ya kata ka lat ba Kailan hata tapi university ke bawah pi trang mau pi kuat kira yo I kumno ke Shillong jingman sekibe pat ki jaka ki basabar jong ke ne state jong ni let's say kata kan play ka jingmut jing berkat ki jong pi kanang ba ke ba pi thu ka num kut tang kata ke tang BAMA ba da kata tip show ne yo andre ke ba POE bere sethi shim ya kata ba pen wandur kita ke baro ki ba pi yo kata ka jing hikai ka jing nang ka jing tip kata ka exposure ba kata ka learning experience ba yo ne ke ba ki jaka shimi kita baro khat
penklannya lah dia. But kita kenong ki mau jam ye phima nak away ke step shak away pat. Dan komentar let's see pidang nan hang ni ko pasdang. Dan nang ni kieu pen phimla bor ban sedang na jerong. Hinzang bor nak baret do. Te pin kieu we. Dan reha ta ka jing kieu jong phiru. Kalam tak mai kita ginam la dan let's see kindan bon ki por ki ba pin kelan de pin kidan jing tenjo ke ban banyak kendo. Indri treshitam tangka way ke kata yaisha ba treshitam nama ditang ka jing treshitam ba jing yaisha ba jong phi ba phinla ban poi sha thong ba mo phi bithmu ko way ka ba nga mala ban omona ka e ka jing sham ka jonga ba ayo i bunsian ba mangi ki khasi ngi ki breu ki ba nang ki basta ba ngi te ba ki breu ki ba jaito kata ka mla he ban lenro ba nai smo ram hiru nama ka jing shisha nomor ba ngari le dia juga kuliah syabat teh niyo i pada mode yang ngidam ni kata ka potential hani hala dia bangin la banyak compete berkibai niyo i ki kibai pati beliau ki bana kibai ki state maki penkre ki kre shitam de ki manu banai man bakut ke semester maki la penkre borok shi semester teh teng nangi pada ki si bakhamia jaito to kamta khre las mun teng habo khre las mun koi pat tapas ka pas ni bat kata ro ko be badingi la pas la ka pas pat nihon la gohon mit tangato me tangato la pas la ya dem kin bakin kun ta kata khamtam na shari la khila dan shabar bat ki be pat ki para jat unrio pat ki be pat ki jat unrio kuma khila bulia lang pat ki shime kata ba phide be banna kerman bin scam hala di wanung do jing kerman nomor babun sini khantam nomor bamenging gilong kuntaem ki beru ki bapet na barem ki nyoben ni ki perkharo ki ni ki la tam tak tu lekin te pat nomor ba kata ka potential jongi ngom bakadan pun ba klan tang ladaki kun samla jongi ko ai ka ban bule. It is very unfortunate bah Meghalaya khasi jantia last IAS officer jongi day 2013 is a $1, right? After how we don't have, I'm not blaming anything now, but I just want to tell you, if you really eat yang jat bendera jong pia, him dan kam ban syak kasurok for election. If you really eat jat bendera jong pia, Shong Haying Pule become an IAS officer, be an MCS, be an IPS, be an IFS. That's how you will show your love for the nak bentang rekasi betul. Dia mau nak bentang jat bendera. Kalau pi social Olympics mungkin it will not contribute anything. Tak ada ni orang no. Pen is mightier than the sword. Alright. Bukulong mukam klan banyaka wetlam. Okay. Dengan kitbok kitriang dengan la ibn tristom pidai ben long regular nama pidon kemakhasan untuk lai post ni dengan yang tristom. Then case pidon kam personal assistance nama I'm sure all 80 of you will not really be serious. Right? So if any of you are really serious, you take my number from the institute. Personally, I can help you. Maybe I'm sure like maybe 10-15 of you will be really serious. The rest of you will just help you at least to write the exam, to have an idea about the exams. Okay? If it belongs serious, like it will be like kind of one-on-one or two-on-two coaching, and then we will do it better. Is that clear? Okay, tinggi kermen mo lomba kan dikacung persang jong ke Elyon ke SU kan long ka jingkerbu yapi kum di kena samla yang ngaruh kum jubi ke bobon ki di subject ke ngar ngam lang rekat bati tingnya raise top lang for organizing such coaching for each one of you. I think this is the first time that we are having this in Bhoi, and I do hope that it will really help you to do better. Okay, so the teaching will be divided in 2 sections. I will be taking most of the topics for you. In the class, we will do anything that is general. It can be on logic, reasoning, English, general English. However, if any of you want a specialized, in your own specialized field, in your own specialization, be it history, economics, English, education, geography, any of the subjects that you want, then you will need to form a group. Okay, for those of you who are in history, you will form a group of history group, education, like education group, and then those kind of classes will be after the general class. You'll be having one general class per day, each batch,
and I will take an extra classes for those of you who are willing to take for your own specialization. Is that clear? Okay. What I have learned through all the entrance exam, I've already given my net exams for my MA, and it's fortunately that I cleared it only in first attempt. So the first thing that you need to do for any competitive exams is you need to have a command over the language. If you do not have a command over the language, you will not even understand what the question asks, and you will end up writing things that are not even in the questions. Okay? So most of the things that you will be doing will be based on reading passage. So your comprehension skills should be good. Reading skills should be good. Okay? So what I urge you is like, don't take this lightly. You go home, start reading, check your grammar properly. Okay, many of us are very weak in grammar, so we really need to work hard on our grammar. I hope together we can make you successful. Okay, one. Second, this is just a coaching. It will not be like teaching you. You will be having maybe around between 15 to 30 days. I think the exam is scheduled from which day? 15 to 31st of May. Okay. So maybe some of you will be getting on 15, some of you will be getting on 22nd. Okay. So the more late your exams is, the more beneficial it will be for you. You will have more days to attend the classes. Okay. So it will. Let's take a time frame of around 15 days. That is what you have, and we have a huge syllabus to complete because most of the questions will come from CBSA course, not MBOS. Okay. So if there is a possibility for you to buy books, NCERT published books, you can always buy those books and help yourself. However, through the institute also, we will try to make notes for each one of you so that you can have a copy of it. But those will just be guidelines. However, the hard work should be from your side. Okay, there is no alternative for hard work. So unless you work hard, you will never be successful. Jumpi ki sama kebayat kitungi tibha ada kapule puthi kaklan kajat mere jung kaklan ni Shillong borbor ba kapule puthi gede ka wailam ka ba klan hadu tata balikun kajat mere jung shupun kanmawi pi nagalian gi kaseng ni donru kapto banetli school kiba glen kasengi ka tibrut ki ba khon nadu ki uniform sulu kot pat ki jumut sabaro aban glen kaseng isha don bynta kasengi ta school banani ka school ba agni islam ki wale bro ye dam pha ye sama pule satai sngewbha adali ba kin pentbet haide bide bagta ki hapo jongka UPSC exam eta ki civil service exam ke banile naglian basang kamdai gaji yonom bujungi ndai gaji yonom jung samla jong bajat ndai bujungi ke mi tebok kerang ni suthu bakidan nag bynta agane gaji terang bani bat kene ka Elyon Institute agjinya pembelang mo bat kene lam bat director jong ne institute sama sain man kuno ban penundur dan ye kuno ban la ban pengklan ni samla bijungi haga jumut jumpa yang ka benta bani koni ya ka CUET exam ni kerman skam bakna ye kapor ka bokodor ka jumpi ba tani ka jing penbet jungi naglang dosang kalong basiso ni kerman skam ba bro ki sama ki bawan ban simbenta akhirnya ka free coaching jungi bakal long sisa job bagi kerman bagi nyala ba agin tu kre exam sai sin naklian semua ki baru ki sama pule ki bawan syagne ka jin tu kre ya kene ka exam ani kerman skam ba hakisni bagi yo ya ta ki result no ta ki entrance jungi bagi apa wan sakma ba ki jagre jungi ipni banyiru ilong di babet bagian start ada jumut cepat ki bagian ro ada bermain berpan bani compare dan bani compare bani nujur bani wei parki jagre ki lopo bani kari ni shabaru ni kerman skam
lengba jong gede geno pasi bynta dan long shisha ka jisa jingken mau bat kum kini ki programs naglang juga sayin nang ya pentulun na kawai khubor syakwi por pat khubor namba menang la shishu bangai kai khubha nak khubha tam